a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Mana ayam kuah? Ngo. 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 Iya. Nyo masih main ya. Ngo. Bah, minta piti bah. Ini piti jual baru nak. Ngo. Dah ada piti apa do nak. Ngo. Mintalah sama mak, ang. Yalah bah, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi Kol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau copet terangat lingkungan kau. Yo kan batang lah balik apa prokol ugeknya. Sama lu nama jobek prokol. Iya lah. Untuk kasih nama akol lah nama ala bah, bah. Ada orang amak dan beko. Iya lah. Yo bebantian kambing katang nama prokol lah. Iya. Ah, pak temen-temen sama baca Quran pak dan gini ya. Iya udah bulan Ramadan gini kan. Terus 3 hari terakhir Ramadan gua harus tak cari malam Lailatul Qadar. Oh. Angin main-main juga aja lah. Ha, baca Al-Qur'an, salat tarawih, puasa. Nah, ang le puasa ang. Nah, kan? Masa balik papan pulang-pulang makan ang. Nah, ang cari malam Lailatul Qadar, ang baca Quran, salat tarawih, ang puasa ang. Dapat pahala. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ang minta malam Lailatul Qadar oto rumah. Bini. Bisa jo. Bini cari. Bisa nak Angkat cakap bini jo ang. Ha, galak ang. Ha. Ala salat ang. Datang bulan lo ang. Nah, bro, ngekecik berusi dengan cik yang gua. Betul lah. Cari malam Lailatul Qadar ang contoh. Udah angko. Udah kol. Udah prokol. Nakal. Ha, tu azan terangkat dan tu. Salat lelah. Kini. Salat lelah. Ya kini. Cepet lah. Mbak kalau salat mbak ada ikut bopong. Nanti ku berat. Lawan pasal deh. Lah salat lah. Lah ya salat kau. Siap salat. Jangan itu dah dan balik pulang lu. Mandi lu. Lah, makasih ya. Nah, Sekolah dah. Nah, deh. Nah. Nah. Assalamualaikum. Salam. Dingin benar di gua. Ayo, kecil prokol. Kalau malam Lailatul Qadar, tandonya beli ikut. Weh. Mungkin malamku malam Lailatul Qadar nak. Udah itu deh. Salat ada lu ah. Minta kau ulang. Iyo, weh dapet malam Lailatul Qadar. Amin.
Happy kira.